Udruženje građana ERA iz Užica će nam se prvi predstaviti u ovom delu programa. Ovo udruženje je osnovano 2002. godine, čuvajući i negujući prevashodno kulturno nasleđe užičkog kraja. Ali se na repertoaru nalazi i pesme, igre i običaji iz drugih delova Srbije. U udruženju uspešno rade prvi izvođački ansambl, 2 dečja ansambla, 6 grupa škole folklora, pevačka grupa i narodni orkestar. Ukupno imaju 350 članova. Na osnovu istraživačkog i kvalitetnog stvaralačkog rada svojih članova i rukovodilaca postigli su zapažene rezultate u scenskom prikazivanju bogatstva srpske folklorne tradicije. Tokom ovih 13 godina osvojili su najviše priznanja i nagrade u Srbiji. ERA je učestvovao na mnogim festivalima, izdvajaju nastupe u Bugarskoj, Slovačkoj, Makedoniji, Švajcarskoj, Češkoj, Rumuniji i Portugaliji. Organizatori su Međunarodnog dečjeg festivala folklora Licidersko srce, po kome ne samo Užice, nego i ceo region postao prepoznatljiv. U nastavku će se predstaviti i sledećim programom. Zlatiborka ja sam, pesme i igre Zlatibora i okoline, koreografije Goran Paunović i Vlastimir Veljović. Žito žnjela za Gorom Đevojka, ženska pevačka grupa, Čičino oro, narodni orkestar, More na kraj sela, Damjan Tanac vodi, solista Marija Đurić, Tanjac Ljuljana gore na dole, igri i pesmi Bosilegradskog krajišta, koreografija Goran Paunović i Vlastimir Veljović. Umetnički rukovodilac ansambla Goran Paunović, umetnički rukovodilac Narodnog orkestra Darko Ćikić, a rukovodilac ženske pevačke grupe Gordana Paunović. Pogledajte ih.